hujii hojjettan nama tokko maraamartan nama tokkoof dawaa barreessitu kiniina barreessitu irratti sawaaba qabdatu. Laakiin amaanaa qabaadhu bakka san kiniinni namticha kana barreessu hoon maal ni beeytaati isin ni beeytan maal namticha kana godhaa maal fayyada rakkoon isaa maali faayidaan isaa bu'aan isaa maali. Gizee garii namni bakka hakimaa jiru yoo ati gaafattee usiin lola kiniinni kuni maaliif dawaadha rakkoo wahiini qabaa yoo jette balaan si buutu. Rakkoo maaltu as jira mana hakimaa fudhu deemu namni akkasi godha akkasi himi namni waan naa kennu san naa himuu qaba biyya birootti akkasi beekaa. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Min sabooda yoo maaltu jira amma gaafin hanganuma gaafii dheeraame eebbifamiinsa booda maaltu jira namni ree eebbifamuu fi miika qaree wanni barataniif guyyaa tokkicha har'aa kana eebbatana eebbifamanii galuu fi wanni baratameef gana hafe fuula dura jira wanni baratameef jechuudha. Wanni baratameef tajaajila kennuuf namni hojjetee ufillee fayyadee hawaasa filleef bu'aa buusee waan godhuu qabu jiruu tanarratti bilaashii namni jiruu tanarra wayita dhufu ergaa qaba namni. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إباداف نمني إباداه جاجان ومراسة كتا نمني مسجد مدك أشمتي قد براديمو يواو واللكاوما توكوخا لكاوميتما أكنو تأمّا جزي غري سموخي سلا اللخانا أكسي لكاومي ومسانيمي هجين غنا اتسين وديمو تنهد إبادات برنوني برچاد افنخون يو نمني بيخوباتي مالي يو نياسا bareechuu baate malee ibaadarra turre jechuudha. Ibaadaa ogajan darasaa Bukhari Muslimii fi tafsiira qaraatu qofaame isinillee wajji sawaaba qabdan. Laakiin dubbiin niyyaan barnoota kiyya kana baradhee udura ufuifuu barnoota irraa wallaalarraa uf baasee rakkoo hawaasni kiyya qabu rakkoo san qaawa isaan qaban san irraa cufa niyyaa ju'uun namni baratu ka Bukhari Muslim baratu gadiimi saawwan isaa walgita. خنافو إبادة ويتجنو وان صلاة شاعر الإسلام أركان الإسلام خلق فامي هجين هجماني نتي هجنو وان نتي دلين خدوكوانا غرغرو لين خواما فيدي هجتو خاقوتو لين خاورسيسو لين نقدو خنا درا متاخي يدندو ماتيتي يدندو سنبود وانا رائقمو أكا هواسمت وانا رائقمو تاسسو وان أولاغو متاكا قفا في الرائق هجينتي هجدو سيرا أمانتي ربين سي أجاجي بورو قرأتو قبا نقني خي نقدنا ما قوام سان خنما سامان قريبا دلغن خنما تخجيبان انتين هنگو مخانا إيقنان ودو بيتي غرغرتو غافا ميشا في الدو سوابا قب دوغو غرغرتو سوابا قب إسنمو نمني أجي أغمّا Bakki jabaanaas hojiin ogummaa naggada bitanii gurguranii illee hamaadha irra yaachisaadha. Hojii qulqullinaa fi amaanaadhaan hojjetamuu barbaachisu waan ta'eef hojii hojjettan nama tokko maraamartan nama tokkoof dawaa barreessitu kiniina barreessitu irratti sawaaba qabdatu. Laakiin amaanaa qabaadhu bakka san kiniinni namticha kana barreessu hoon maal ni beeytaati. isin ni beeytan maal namticha kana godhaa maal fayyada rakkoon isaa maali faayidaan isaa bu'aan isaa maali. Gizee garii namni bakka hakimaa jiru yoo ati gaafattee usiin lola kiniinni kuni maaliif dawaadha rakkoo wahiini qabaa yoo jette balaan si buutu. Rakkoo maaltu as jira mana hakimaa fudhu deemu namni akkasi godha akkasi himi namni waan naa kennu san naa himuu qaba biyya birootti akkasi beekaa. Kiniinni kuni faayidaan isaa dhibbatti hammana si fayyada. ammoo wahis qabaachuun isaanii mala siif himan kun immoo bakka kanaa gaafannaan nama siyaasaa gaafate balaan si buutu akkasii bee akkanaame ogummaan haqa barbaaddi dhugaa barbaaddi dhugaa bakka san jirtu namni har'a isin wajji hojjettan nama gammadaadhaa miti nama gammadaadhaa miti isinii dhufu kun nama gammadee miti nama jiruu sarraa gammadee miti nama maatii keessa gammachuu qabuu miti nama dhukkubsatee dhufa nama rakkate. Akkasii beek nama gammadaami fuulli isaa ifaami yaanni salleen sirraawami
aaraadha namichi kun yoo fide ufitti qalbiin isaa cabtuudha. Nama kanaatu yaala barbaada fuula keessan dhufu deema. Darajaa duratti namtichi kun maal fedha? Odoo dawaa tokko isaan goone dura fuula namatti dhufee bareedaa kana fedhan. Amma asi sammuudha. Wanni wal'aanan irra baay'eesiidha. Dura namtichummaa sibira ol seena kun tasgabbii argatuudha. Fuula bareedaa yoo arge, nama tokko isa simatu yoo arge, hangi tokko dhibbatti namtichi sun wanni isa ukkaamsisuun xiqqoo irraa irratuutu mala. Sanii achi wama xiqqoo wal'aantaa beeku. Garii haala amalaa wal'aanan irra baay'ee isaati. Fuula bareedaa qabaadha. Akkuma amma bareeddan kana. Namni hoggaa amma torbaan nutillee waa isinii dhaabne isinillee amma ama tokko lama bareedaa ta'uun keessan ni mala. Laakiin hujii dhumtuumi. Mucaan amma argu bareedaan kuni dulloomu arrii baasee dulloomuu ta'a odoo dalagu. Guyyaan dadhaban guyyaa sanii beeku. Guyyaan hiifannoo tasis guyyaa sani. Guyyaan ati bartee waan mana kana keessa jiru barattee khalaas. Wanni hundi rakkataani haboos hagaggabees guyyuu waan argaa ooltuuf sibiratti aadii namtichi saniif rakkoo malee ati siifumaati himi. Akkasii beeku. Wanni guyyu nama woofcoo barbaree daawu barbaree ni guutuu beeku. Woofcoo barbaree nama daawu barbaree ni guutii. Laakiin ati yoo hulaa san dura baate imimmaan ijaasi dhumee haxxisiin mooraa san balleessitee yoo fedhe koronaa qabdaan durraa beeyuu siin jaa yoo fedhe. Sigalee dheerinoo barbareen beeytu. Namni gogaa dalagu ajaan argu gogaa bakka gogaa dalagu. Shurufkaa ajaanii agartaati. Laakiin namni karaa deemu makiinaa maaksii hidhatee fiigee bira dabratu. Ati immoo achi keessa dalaytaa'u ajaa arguu hin dandeessu. Leennoo hojii keeti wanni kun. Hojiin amma isinitti deemtas hojii akkasii. Haga duraa kana malee booda bilchaatee namni kun dadhabee ilmi namaa ni dadhaba. Gaafa kana keessatti illee haala amalan jirjiiramne rabbi isin yaa kennu. Sabrii isa uf biraa taate rabbi isin keessaa haa qabu. Yoo dhugumaan hojiin rabbi biraa sawaaba qabaatte takka hojii teessanii jirtu. Yoo niyyumti nama tolte. Yoo niyyuma rabbi isin bareeche hojiin hojjetamturraa takka hojii teessanii galata qabdu hin jirtu. Nabi akkiju sallallahu alaihi wasallam afdalul a'maali idkhaalu suruuri alaa qalbi muslim. Irra caalan hojiidha gammachuu qalbii namticha muslimarra gammachuu naquudha jedha. Nama sitti dhufe gammachiisuu jedha. Karaa itti gammachiiftuun siitu beeka karaa turte ati. Namni yaadee rakkoon akka sibiraan baane irra caalan hojii duniyaa tanarra hojjetamtuu rabbi bira sawaabatti hojii tana jedha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idan namni bakka kana dalagu isinii akka gaariitti jiraadhaa. Isin amma da'wa nuu gootan jellee waa isin kajeelluu beeka. Nutillee waa gowwaan beeka. Quraana nuu qaraasiftan da'wa nuu gootan waa nuu akkasiimi. Wanni isinirraa barbaannu bakkuma rabbi si kaayesanitti islaamaaf waa buusi. Akkasi malee ganaa dirqama ijoolleen tuni na wajji walii hidhamtee na bira dhuftee qaceelfamaan itti kennee daawaa goote akkanaame hujuma santu daawata ati irra jiru. Tolinni ati ufii toltu haalli bareedan ati ufii qabaattu nasrun lil islaam. Atumti nama kabajaa qabu. Hojjettoota hedduutu bakka ati jirtu san jira. Nama kana keessatti nama kabajaa qabu, nama ulfina qabu, nama tartiiba isaa eeggatee deemu, nama hojii isaa bareechu, nama kana taatee argamuun islaamaaf nasriidha. Takkittummaa yeroo ta'e eeggattee fardii rabbii eeggattee waajiba rabbiin sirratti godhee eeggattee salaatuun kee nasrun lil islaam. Masii galee bakkuma jirtu sanitti waan sirraa eegamu santu bareechutu teenya. Sanumaatu teenya. Sanumaatu ta rabbiiti, sanumaatu ta islaamati, sanumaatu ta masgiidaati. Bakka rabbi si geessu, bakka dhayxe irti uftahiituma jiraadhu, hujii sirraa eegamu godhi, islaamummaaf kabajaa godhi dalage. Hojjedhu hujuma santu islaamummaadha, hujuma santu ibaadaadha, hujuma santu nasrun lil islaam. Islaama nasarta. Maatii horatta, maatii ta'e nagaan kabajaan qabattee ilmoo argatta, ilmoo teessan kabajaan qabdee diinii wajji wal agarsiisa. Hanganaa ol eessa deetee silaa khutbaa gootu, way khutbaa karaa ta'eeti. Khutbaa mi'oonni ati karaati. Wanni sirraa eegamu hanganuma. Ati toli haati mana keetii nama nagaa
ilmoon sirraa argamtu nagaya tajaajilli ati kennitu nagaya sii fi rabbii kee jidduun nagaya sii fi hawaasa kee jidduun nagaya khalaas sheekha tokko ka khutbaa qara'u oli malee sanii gadii mi'ati akkasii beek sheekha tokko khutbaa qara'u gadii mitiin jedhate akkanan siinjuu kana goote watakka isaa gadii mi'ati karaa kana irratti nu jabaattanii akkuma reefu ustaazni jiru wanni isinirraa eenyullee kanuma malee waan birootiimi kanaafu akka gaariitti jabaadhaa gizeen jabaatan as booda sullama gaa amma gana horuu eegaltan nama hedduu wajji wal saahiba namni nama hedduu wajji walit dhufaa nama hedduu wajji hojjetaa hujiin kun ammoo waan torbaan tokkootii miti hujiin kun dheeraadha wanni kun amala nama laaffisaa deema dhiira qofaami ka wajji hojjetu dubartii jira biyyi gaa magaalaan teenya qofaami magaalaa nama wajji qabaatu irra kaa isin eebbifnu kana qofaami bakka hunda namaa eebbifamaa jira ka isin fakkaatu dirree takka ta walii isin qabduu jira badhee takka walii dhufutee ta hujii asigaa guyyaa namni itti dadhabaa deemu hin dadhabin jabaadhu adabni adabuma ilaa qiyaamatti kabajaan kabaja ilaa qiyaamatti guyyaan qabdu hin sharafamtu hin jirjiiramtu hin dulloomtu hayaan hin dulloomu kabajaan hin dulloomu ulfinni hin dulloomu si wajji turee jecha gabbu'aan deemu nama lama darasaa wajji deeman jan biyyi takarra darasummaa qara'uu deeman xiqqoo qaqqaranii safiinaa muhtasara waqaraan nagayaan ni gallaa jee tokko boo maaltu nu gayaa miidhaapuu jee tokko lakki hanganumattuu yoo daleen darasaan oggo galakaat akkana jeetti qaayidaa boo maqaraanittuu rabbi nu haa dalisiisu yennaan galuu ka'ee namtichi suni beeku fuulachi deebi'ee jira tokkichi kas jeesun ni galee kun jalaa hafa biyyi isaanii immoo biyyi hamtuun biyyi jarri kun irraa dhufu namni hoggaa hojjetuu fi hoggaa jigii walit dhufee dalaguu fi hoggaa hojjetu hunda masii galee akkanallee mii beek miskiina masii gala akkanaa jira hanaan hojjeta namni yoggaa galtu eenyu galtaati ummata si dura qophaa'u ka si dura jaarame ka hojjetaa jiru afooshaa qabu kanat galtaati hoggaa galtee dirqama seestama san keessa seenu feetu darasaa ta'e feetu abbaa feetu ta'e seestama san seenuun dirqama sitti jiraachuumaafu hujii hojjetuuf ooyiruu hojjetuudhaaf maasaa hojjetuuf seestama san keessa seene darasichi galee kun asafiinaa muqsaraa kun guyyooduma biratti kana jaan isattis kennan firraa dirqama innis akkas jechuu eegan darasichi kun qalamaanii kun turee dhufe hoggaa dhufuunoo isumaa geeba harkaa qabu kanumat dhufetu aboo akkam jennaan walin qixxeessa je'eetiin walna qixxeessa jedhe akkasii beek gisee garii akkas ta'e namni qacellotti firaalaa walin qixxeessa je'ee dhufeetiin tuutti walna qixxeessitee jedhe akkanillee ni jiraa beek namni si dura waan jaaramee jira waan qophaa'ee jira makiinaa guutamte dhagaa baltajanta kana beeytaame babbaa dhagaa baluu jeniitu mana mana kan boggaan makiinaa san seenuu deemtaa beekeetem raariin ati kophaa qabdu hin jiru makiinaa guutamte san achi siqaa siq yoo sii ta'uu baatte bu'i jechaadha si naqaan achuma seentan makiinaan nama dura guutamte waan akka isitti fitinaa hin jiru waan akkasii fitinaa irrumaa yaa rabbi nagaan na buusinuu dubbi birooti beek isin amma aalamni seenuu deemnu aalama sanii beekaadha shariifaami aalama san seenuu deemna guyyaan nuti fatta namnu kaarra qoramtan kanaami guyyaan qoramnu guyyaa sanii hagam takka ulfina kana eeynee waan san keessaa baana gargaarsi rabbi immoo isin wajji jira walladhiina isin sodaachisu والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وجيب ريت اللي اسن الرأينا ملاملتم مرة قل الله اللي اسن الرأينا قل لنا هجة اللي اسن الرأينا حواسني حواسا أكربين بيخجرود نما فيا نمرتي لبو نمرتي تبطو بربادو اللي تولانا خنافو بفخنان حالة بريدة إن شرف من خنان أبدي أرفو التنين ديمتن سلا أنا أرى وأنا سندرنا فدي سنين أنا كيف ده كجلوت كتاي بعد منا يالا توكو ده كيغافتو يالا وقارة كي مجاتو كتيرج بريدة أنا منا جا في فيجي نخاد دما توري بودرة مال نجي شيخ بار أنا جولة غافتو كو يونيفرسيتي حراماير را نوجي جيسي تنسان كيسان جيران عنجي غلطة سنين نوفا بيخي نام غلطة سنين نوفا إندغن نوام مجال سن جيسان بيان سن هنگام تكا مجال سنين تجابا تونا كتبامي
dhaamsi guyyaa irralleen hangam takka jabaa akka taheetu nakkatabame. Isin hogguma duraatu guyyaa geggeeffamnu kana manguddoo fi yoo sheekan dhufanii dhaamsa haanuu godhanii jechuun alaamaa milkiiti. Karaan balaa eessa jennaan irra jirtaa deemii jeen eeguma gaafatteewu karaan balaa kamii jeenjanii bannamtichi irruma jirtaa deemii hojii karuma balaa gaafatuunu nama balaarra jiru balaa gaafata karaarruma jirtaa deemii jeenye. Sullamni arra isin miila irra keessan kun maal agarsiisa ganda isin irraa dhuftan hatta naannoo oollaa isin irraa dhuftan illee nama barsiisa. Ijoolleen tun ganda akkamirraa dhufte mana barnoota keessa akkam dabartee arra bakka tana geessillee namni kitaaba keessan kaararraa qara'uu danda'u. Wama xiqqoo gandarraa isin wajji kaate ta mana barnootarraa abboota biraa isin wajji dhufte ta gandarraa masgidarraa isin wajji dhufte santu arrallee isin wajji jira. Wanni rabbirraa kadhadhu wanni kun hanga jiruu teessan duniyaa gubbaa jirtan haalli bareedaan kun akka isinii wajji jiraatu rabbirraa isinii kadhadhu. Hadiisa tokko jee xumura. Sahaabaan waytaa rabbi isaanirraa haa jaalatu nabi biraa imalan bira dhufanii hatta qaceelfama akka amma jennu qaceelfamarraa fudhatanii dhaamsa wahii fudhatanii deeman. Hedduu amriin islaamaatuun amrii ajaa'ibaati walitti hidhaadhan. وأمرهم الشورى بينهم وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا وأولين قبن وأولو تقوت وقسي وجي جيران تورد في حيما سقافتي سيبيسي سيدي مسان تورد الفناتي نبني إمالو اللين نبي برد صلى الله عليه وسلم جرو جيرين حواس قافتني نبي وجه ولي هدان سناف ربي جيرين جرو سنجرو برخاقو يا إرقما ربي أريد سفرا إمالا ديما فزودني يجي كجرو دقى بدو دي سدينك كبتي سدينك إرن دي بي عملي إن أومو نيادة چيس عملي هم برسيسو درو براتني جرتا إرن دي بي عملي لفا خاصو تنجرو إمالا وي بربادا إسني لين دوا إسني سوى رأي بفمو موخا إبسو ني بفتمو ني بفمتن ما جدن وما جوسو دادن مسكينة أنا اللي خايب بسوبر ديرتان بفمو يوا بسيسو لما نرى دنيا سدين جرد أما سيقلا ديرتاتو ني بفم لك يوجد مو ني بسيف نتي أما ورى بسيسو سن اللي فيدا ديسنو في لقفتا ورى خرق أفامي ورى دوبا سن اللي نجلو لقفتا rakkoon ammoo namni afaan oromoon beekne yoo jiraate ani waan isinii godhuun qabu. Afaan bal'aa kana dachii bal'oo tana keessatti afaan kana yoo rabbi irraa isin agabse ani maal godha? Ani way isin obaasa. Haga ta'ellee ta'u akkanuma jechaa maal godha reen? Yoo isiniin galee waan godhuun jiru akkana jechuun ammoo usanii taa'uun hin ta'u. Akkanuma jechuun wanni miskiina masii galaa. يا إرقبا ربي أريد سفرا فزودني إمالا وهي في دامي ناسين كيسا واجي أنا نتي أكسي نجري سنما نما كسيتي أكا إمال جدومتو يومنا خنا الرابات بكم دور ربي سيبوز بكا سامكو بدو بكم فيلين بكم إنا كيلوم فيليهاتو خدور ربي سيفيدي كيبالي تنتي يابي إن فيلين بك أتشرعي فتنان دراد نبي أكيد صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ ربي رحمته إساها قولوا نمتيجه ودولة ديما يو مرق جراد جانيس مرق مجراد يو در جراد جانيس در مديب بودر ديم يو جانيس بودر مانا تو خاجة جفور جج رحم الله جانيس دعاء يقول إن شاء الله ربي بك بريد دو سني حافلو أني بعدياتنا خسن ديما بك بشان دوغنون جر نو ما برات دراد بكم در جران سبوت بك سنفولين akka rabbiin sii tolchu amana duubaan. Yeruma muraasa achi bulta malee akka rabbiin sii tolchu. Yeruma duraatiin bakka filuu eegallaan daangaa Itoophiyaa irraa baata oduu filtuu. Yoo filmaata seente Itoophiyaa dhiiftee baata malee wanni ati agartu. Imalan fedhaa fazawwidnii je zawwadaka Allahu taqwaa jani. Taakka ji rabbi sodaasaa sii haa sinqeessu janii. sodaa rabbii sinqii godhadhu janii. Sodaa rabbii jechuun waan rabbii nama ajaje hojjetanii waan irraa nama dhoorkeraa dhoorkamuu jechuudha. Haganuma hiikaa biroo waan tintanaa dilan qabu. Ajaja hujitti hiitee ajaja raawwattee
وان إرادو وامتراد أوركمو شريعة تيجي خانو مسودا ربي زودك الله التقوى صدا سا ربي سيها سنكيسو صدا ربي سي سنكيسي جانين يا رجما ربي زدني جي ما سيقالي مي وانا دبلا نمي أمسي ساني نمي آو نمتي چلي نمت أمكب نمتي چي غافتيس نمت أمكب برسيسا أمو نبي خيني محمد صلى الله عليه وسلم يكي سانين قوفم هاسوني سانين قوفم خانتو خاني الرجبريد زدني يا رجما ربي وانا دبلا جي وغفر لك ذنبك جنين دليتي ربي سيارة ربي جنين قلمين نما قل قلو تهرى وان دنيا تنرب بريد جد نما قلمين سا يكرى قل قلو تاتيت بك فيتي بونتي ديمتد نمني قلمين سا يكا قبدو نما دور إسار ركتا إسماتو راحان كم نيو تزقبين قباتون دندو أبدا يكسون هريبت اللي إسان ديسو وغير ريبا چيس اللي ونسلت نفد